Odnos crkve prema vlasti jasno je odredio sam Isus Hristos u Evanđelju po Mateju. Podajte dakle Ćesarevo Ćesaru, a Božije Bogu. U hrišćanskoj tradiciji odnos prema vlasti nije ni slepa pokornost, ni stalni bunt. Sve počiva na jasnoj hijerarhiji. Bog je izvor vlasti. Zemaljska vlast ima smisao samo ako služi istini, pravdi i spasenju čoveka. Zato Sveto pismo poziva na poštovanje poretka, ali istovremeno postavlja granicu iza koje poslušnost prestaje da bude vrlina. Apostol Pavle piše u poslanici Rimljanima: nema vlasti da nije od Boga, a koje postoje, od Boga su ustanovljene. Ove reči se često tumače kao poziv na bezuslovnu poslušnost, ali apostolsko predanje odmah pokazuje granicu. Kada je apostolima zabranjeno da propovedaju Hrista, oni odgovaraju: treba se većma pokoravati Bogu nego ljudima. Princip je jasan. Vlast je od Boga, dok ne traži od čoveka da se odrekne Boga, istine i savesti. Svetootačko predanje nije ublažilo taj princip, već ga je produbilo. Sveti Ignjatije Bogonosac kaže: hrišćani ne ruše državu, nego je svojom molitvom drže da ne propadne. Molitva za pravedan poredak nije u suprotnosti sa hrišćanskom savešću, već pomaže očuvanju mira i stabilnosti društva. Sveti Jovan Zlatousti u tumačenju poslanice Rimljanima objašnjava da apostol Pavle nije rekao da je svaki vladar dobar. Poredak vlasti postoji da bi se sprečilo bezakonje, ali zloupotreba vlasti nema opravdanja pred Bogom. Vlast je data radi poretka, a ne radi bezakonja. Kada ona služi zlu, prestaje da bude od Boga. Sveti Vasilije Veliki kaže još odlučnije: tiranija je zlo koje nastaje onda kada vlast prestane da služi pravdi i počne da služi samoj sebi. Blaženi Avgustin formuliše misao koja je postala klasika hrišćanske političke misli: ako se ukloni pravda, šta su carstva ako ne velike razbojničke družine? Ta logika nastavila se i u srpskom duhovnom iskustvu, koje se oblikovalo u vremenima ratova, nasilja i tiranije. Petar II. Petrović Njegoš izrazio je to stihovima koji su postali moralni sud nad svakom silom bez pravde. Vuk na ovcu svoje pravo ima, kad tirjanin na slaba čoveka. Ali Njegoš govori i o odgovornosti čoveka. Al tiranstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetija. To nije poziv na haos, već podsjećanje da je čovek dužan da se suprotstavi zlu kada ono postane sistem. Srpski crkveni autoriteti novijeg doba nastavljaju istu liniju. Sveti Nikolaj Žički Velimirović kaže: vlast bez pravde je najopasniji oblik bezbožništva. Bolje je trpeti nepravdu od ljudi nego činiti nepravdu po naređenju vlasti. Trpljenje lične nepravde je vrlina, ali učešće u nepravdi je greh. Sveti Justin Ćelijski Popović postavlja dijagnozu savremenom svetu. Država koja se odrekla Boga neminovno se pretvara u nasilje nad čovekom. Za njega pitanje vlasti nije političko, već pitanje razumevanja čoveka i vere. Kada se čovek istisne iz zajednice sa Bogom, vlast prestaje da bude služenje i postaje prinuda. Zato jasno kaže: kada se vlast odrekne istine, ona se neminovno pretvara u tiraniju. Istu misao jednostavnijim rečima ponavljao je patrijarh Pavle: kad vlast traži od čoveka da čini ono što je protivno Bogu i savesti, onda ta vlast gubi pravo na poslušnost. U tim rečima nema poziva na sukob, ali su granice jasno postavljene. Hrišćanin može trpeti nepravdu, ali nije pozvan da je sam čini ili da u njoj učestvuje. Patrijarh Pavle je također podsjećao: nijedna vlast nije iznad Boga, niti može biti iznad moralnog zakona. Kada se svi ti glasovi stave jedan pored drugog, biblijski, svetootački, njegoševski i savremeni crkveni, postaje jasno: u crkvi ne postoji kult vlasti, već kult
istine. Glavna misao je jednostavna. Crkva poštuje vlast, moli se za nju i podržava poredak, ali se ne poklanja sili. Za hrišćanina istina i pravda stoje iznad svake zemaljske vlasti. Zato je pozvan da bude miran, ali neravnodušan, poslušan, ali ne bez savesti, trpeljiv, ali ne i saučesnik u nepravdi. Poslušnost nije apsolutna vrednost. Ona postoji tamo gde postoji pravedan poredak. Vlast koja služi dobru zaslužuje poštovanje. Vlast koja služi nepravdi gubi moralni legitimitet, ma koliko bila moćna. Tako se kroz vekove oblikovalo crkveno iskustvo. Biti miran, ali neravnodušan, poslušan, ali ne bez savesti, trpeljiv, ali ne saučesnik u nepravdi. U toj ravnoteži između vernosti Bogu i odgovornosti prema svetu, crkva čuva svoju slobodu i dostojanstvo.